Zanin Zanlai Pel Darsom Pahnile Achanvea Hian FIFA World Cup semi-final nung zoka Morocco le France anin machon don ta a finala Argentina machon tur ti chian ani don Zanina in machon tur France le Morocco te hi trumnga lawin machon to in friendly match vek ani thunga heng an lawin machon to na te hian France hi thum chakin ni anin ne to ka Morocco hian France hi an la ne ngai lova ma se tournamenta lain machon ngai mi alo an ni awangin Zanina hian eng result nge kan hmu don rin thiam ati har sa ang reng viau maya Morocco hi FIFA World Cup Africa ram semi-final in pet kai masaber an nia final anin pet kai zuyani peichuan an sul nu hi Africa khomol pui omchung chuan African footballer chanchin ngai nom bik thil ro pui bik huanga aom ngei dona tun tuma hian World Cup chanchina avoi khatnan Africa ram semi-final anin London ania Khovelin Africa ram mason na hian World Cup final athleng zawem ti hi amudon ta ani Francian World Cup semi-final tum sari an khelna turani a makve mai chu Francian ama a World Cup semi-final tumruk anin pet kai tona khan semi-final anin pet kai masak tum thuma an tlom veka semi-final an khelna nung tum thuma an chak vek thunga tun tuma hian chakle thei tak mo kumin World Cup hian Morocco laka team dang playerin goal an lakhung mi alova Morocco hian an king puite pet goal tir mi alovin semi-final an thleng thei hi thil ro pui big zinga mi an hrim to he African team hian goal khat chau an la chua chu po on goal ni in Canada laka an lama an ti lu pal kha ania kha goal ti lo Morocco hian an la chua bel mi alo heti zong hian soita ila Morocco hian kumin World Cup match nga an khel to atang hian match lia goal chua lovin clean sheet an nei veka World Cup hian sangni parukhan Italy in clean sheet trumnga nein an championa sangni Soma Khan Spain in clean sheet trumnga vek nein an champion bokani kha tuntuma hian Morocco hian clean sheet an nei le hlau chuan World Cup masalama champion zia lo om to thin kha an mani nen hian ain rem zual viau don ni in alanga chu thil chu thleng thei tak mo Morocco hi group F Spain Croatia le Canada tenen om hoin an match masabera Croatia nen gol khung lovin anin ne to ka an match ni na Belgium sin hi fain an ne ta thung ani kha an mani aya player nei tha angai team thazok daya ngai Belgium laka goal an chua lo mai ni lovin goal ni aya tam khung thei an ni jok hiala chumi nuwa an match thumna Canada goal ni goal khatin an ne le a hemi tuma an goal chua hi soito ang khan on goal ani a Wesamtana khelmek an defender poimo Nayef agedan an lama atilu palni in he goal hi Morocco in kumin World Cup goal an chua omchun ani ta zela group F Morocco hian point sari nein table ma hroi tu an nia group leader ni chunga round of 16 in Lanka in round of 16 a hian Spain an machona Spain hi champion tura rin kai jinga abugrit pol ni in European team tha laka Morocco hi tlangei tura khovel chuan angaya Morocco an chakring tu chu tlem te an ni ma se Spain in Morocco laka goal an khung thei lova Spanish player te be se ain Morocco te hi an khong ani ber hun pa ngaya goal lut lovin extra time minute samthuma po goal alut lo zela penalty shootout thlengin heta hian Morocco hian sithum fain Spain hi an hneya penalty shootout ta po hian Morocco hian goal an chua lo ta zel ani kha tichuan quarter final anin pet kaya Khovelin Morocco team hi angai ven na satial tial bok quarter final a hian Portugal an machon ta a Cristiano Ronaldo omna ngei mai an machona wang hian Morocco tan a harcha zual le tura Khovel chuan a beiseya quarter final bak African ram hian an thleng le don lawani hi tia mitam zokin an ngai tu alain Portugal laka hian Morocco hi sikhat fain an chakle tatlat maya football fans tam takin Cristiano Ronaldo World Cup champion se anti laya Cristiano Ronaldo an World Cup no moi a choi theilo phana pakhat Portugal pe tlatua Morocco hi an tangta a Morocco hian football khovel barakhain kumin World Cup hian thon thungai nom big anzia chunzom ta zel ani Morocco hian 4-3-3 formation an mang thina
formation dang an mangai lem lo na chungin 4-3-3 mang hian defensive game an khel thiam hle a defensive game khele ti lo chuan counter attack a an thatel em a chulai tak chu an ma chhon team te tal boina ber po ni thinin tuntuma po hian counter attack a anin ngat le nge in arin oma an ma chhon tur France lar hnung tan in thlada zeu apoi theidon Morocco game chik taka en chuan kan hretlangin arin oma an defensive player hian tight marking anga khelin an kingpui player an chan te chu an hnai thin hle a an duang taka ball siam rem theilo le thataka pe chuak theilo turin Morocco hian an kingpui player te hi an ngata an chu boy reng pe ya player cherang le ven ngai zual bik te phei chu anin ven puina sa thin hle a ball an chan lovin mun all om thei no khat ma satua tran tumin an kingpui te tan lo om siam tura ball in pass an ti har sa thiam em a counter attack an nei chuan an tlan chuak chak le em boka an goal veng him tura an tlan let le te thlengin he team hi anin lungrualin an let chak hle a chu an ma chhon team tan khel an har sat na ber pakhat atlinga France laka hian an tangkhong le thei angemo he African team hi an omna khomol pui Africa rama champion lai an nilova ani na taka chuan World Cup tran don khan World Cup a ram samthum pahnih tel chu soilo Africa ram atanga tel te chau thlir po in Morocco hi rin hlober an ni phak lova Africa ram atanga World Cup khel zinga anni aya rin hlozok an omti hi kan pom tlangin karing ma se chung anni aya da san te thlen phak lo chu he Morocco team hian thlengta in football khovela thonthungai nom bik an ziak thar vele tamek ania he team tran rual that zia hi an khingpui te apiangin an hrechiange an ti tak he Morocco national team hi tu tan po ma chhon chak om an ni to tlat lo chuti chung chuan lo thei lowin France in semi final an ma chhon don ani a France hi team thazoka ngai nima sela an mani aya thazoka ngai te hne zel tu Morocco hi France tan film khurna tham an tling Cristiano Ronaldo le athian te pet latu ball pass thiam rol omna Spain pet latu hian engwangin nge Kylian Mbappe le athian te an pet lak theilo bi kang chu wangin France tan film khur le angai dona chuti rual chuan Morocco hian France hi an ma chhon chak zok bik don lo ti achiang France aya squad nei cha le team tha thlang donila mitam tak chuan thlan tur an hrekher lo mai thei chutiang khopa team tha tuna thonthungai nom bik ziak mek tu Morocco ngei aipo a khovelin ada san he France team hi Morocco hian an hne zo to lo mai angem ti hi zona lian tak animek France hi champion lai an nia kumina hian group D a Australia Tunisia le Denmark tenen om hawin an group atanga rin kai ber an nia rin angein an omna group a hian ma hruai tu ni in knockout stage anin hlangkaya match thuma tumhni chakin goal ruk an khunga goal thum an chhuah thung tichuan round of 16 a Poland ma chhonin goal thum goal khatin an chaka quarter final a khan champion in beseina neilian ber te zingami England ma chhon le in goal ni goal khatin an hne le ani kha Francian match nga an khel towa hian goal som pakhat khungin goal nga an chhuah to a heng goal som pakhat an khunga goal kwa te hi Kylian Mbappe le Giroud te khung ni in Mbappe hian goal nga a khunga Giroud hian goal li khung to in anni baka hian soi mai theilo chu France tana khel chengai lem lo Antoine Griezmann hi ania ani hian athian te pet goal tur tum thum siam sak to in Morocco tan Griezmann hi ven uluk ngai tur zingami ania aduang thala ball an semtir chuan boina tham atling theidon Francian goal som pakhat an khung te hi penalty telmi lawa an khung te ania hei hian he team thadzia le goal bo nat zia ati chiang zual viawa ngai ani ma se ale lam zonga soi chuan Francian match nga an khel towa clean sheet an la nei mi lawa match tina goal an la chhuah zia hemi konga hian anin siam that lo chuan talboi zui pal theina tur ani theya chu wangin goal an chhuah ve zia hi France team in siam that an mamo na lian bera ngai ani mek Francian kheldan phung nget an neya chu 4-2-3-1 formation hi ni in group round na khan an match na nung bera an din hmuna him to awangin Tunisia laka 4-3-3 formation mangin
ben cha hun tam jok mang player te bulan tran tira kha match ti lawa kha chuan 4-2-3-1 formation mang vekin an chak vek boka zan ina hian Morocco laka an formation pa ngai hi an man le ngei arin oma bultran tu po thalaka kan mu ang hian kumin World Cup an starting 11 ngeta ngai te hi an ni le ngei arin om goalkeeper a hian Hugo Lloris omin ani hi English club Tottenham khel mek ania right back a hian Jules Koundé omin ani hi Spanish club lian Barcelona tana khel mek ania left back Theo Hernandez hi AC Milan defender poimo ni in left back a hian Theo Hernandez u Bayern Munich defender Lucas Hernandez kha bultran tu nget zok ania ma se Lucas kha ain hliam ta ka wangin anau Theo hian mun nget achang chhota zel ania center back a hian Dayot Upamecano le Rafael Varane te in kopin Upamecano hi Bayern Munich defender ania Varane hi Manchester United defender ani thunga holding midfielder pani an man thin hi Adrian Rabiot hi Juventus midfielder ania Aurelian Tchouameni hi Real Madrid midfielder ni bokin tlar malama attacking player pathum an tlar te po hi an khelna club alian hle Mbappe hi an ram club thaber PSG a khel meka Antoine Griezmann hi Spanish club Atletico Madrid a khel mekin Ousmane Dembele hi Spanish club lian Barcelona a khel mek boka an center forward Olivier Giroud hi Arsenal player thin khani in tuna hian AC Milan tan a khel mek ani France tana bultran tu ni thin player te hi top class ti theideu vek ni in an khelna club po club thaber bera ngai te an nia bultran tu ni phak lo bench lama omzinga po Arsenal defender Saliba te Liverpool defender Konate te Real Madrid midfielder Camavinga te an la thu theya he world champion team hi an squad acha rem hle semi-final match danga Argentina an chak toa final a France le Morocco a achak zok an ma chhondon ania kumin World Cup final a hian Argentina le France hinge kan hmu cha ka Argentina le Morocco zan ina an ching fel done